بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميري ألغون مين ما الله من سلسلة كوري ميجندري من سلسلة سولة وانا فيلاون ريك ألغون مين فيلاون فوقا ميري ألغون مين إتورو يا تفاوت موضوع ألغون ميجندني أي كوري ألغون من دكي رزق الله دبّاف كم قوانا ما يا ميدو كنت كورن جيني قتاي أدي رزق لسوا حالتوكا ألغون من بينهم با بيكال كانك أميد كرا بيكال كانك ألغون من لسوا حالتوكا ألغون من الله سبحانه وتعالى يا معاملات كورن جيني قتوا يفوق ميري ألغون مواهد كني الله سبحانه وتعالى ألغون من ميه كمچا ألغون من سلامة ركعة تريكا متكا ألغون من غيرت تري بوديكن نوا حالتوكا ألغون من إله معاملات كرنجين كتابه إم فرتمان ألغون من بلالا بجه كباتو غيرت تريكا مك أريبوغا ملفسو بينو كربافوني الغيرة ميغوتا غينو بابا في الجاء ألغون من ديوهين كيني غيرت تريكا مك غيرت تريكا مك مرادوغا علمورين بيان كربافوني أي تبايا الله سبحانه وتعالى حوالو كربا فوا تباغه أهلوري أمبيناي أنهن داريناي أدي أختناي تماغه محرمو كتريغه همنه أنهن كمبلوناي مدوغا هيله فريهنو ميميهنا مدوغا أونا نامي شرعيغتون هدنو معاملاتك هدنو غلونتك أي واحد ديكون كم قابين مس أدي إنو كمك كم قابين مس أيم فراتك لبيدان جلّمكون سلامك كو ركعتري كو دينمك أميهنا مدوغا تماغ هيتو كون ركعتري كموجة شعوره أميهون سلامة ركعتري كم تماغ هيتوغا وفده إتريج شعوره غير التريكمك एक माने की मिसाल का अलगुन मेंगे अंबकु हिले फिरिहन का वाह दक्कानवा उनिया अलगुन मेंगे अंबक नूनी अलगुन मेंगे अंगें दरिए का नूनी उख्ता का हिले फिरिहन की फरातु एव्विस काला नेदेवे कमे एव्विस काला गुल में हिंगा कम गवाना में फद हालतु का अलगुन मेंग एकमा नुरुन तेरिवे अदि अलगुन मेंग एई अलगुन मेंग इतुर एव्विस उजुरे नेक कमे कम गा देके एक माने की अलगुन मेन्ना महरम गोतुगा तिबी अलगुन में गंबिन नोनी उख्तुंग तेरेगे एव्वेस मिये का दे तेरेगे फद मुआमलात पुरविजनवा ए हालतुगा दें अलगुन में एव्वेस उजुरे मिये का उदक्का ए अलगुन मेन्ना केन्नु करो हिसाब दियामा ए अलगुन मेंगे रूली कंट्रोल नट्टा हिसाब अदि अलगुन मेंगे हिसाब फेरिगे एमिहे के हिमायता सलामत तक कुरंजी जे कोम्मे कमेगा निकुन हिसाब इंसानों फेवा जानवरों की तरह बस मैं गैरत तरीका लेबी फावे गिने जानवर न की बस ऐसर में ना एको का उड़े ऐसर में लोबिया फरात का गैरत तरीका बे आलगोन में तेरे का हकीकत का मैं गैरत तरीका मुझे सिफा मेदवानी वारब बोड़ा दबले गेंगोस ये आलगोन में के मीस उन बाइक फारा एमिस में गाबिन ना एको कुरवे बैकाल मुआमलात तक हिंगा बैकाल गुणुन तक गई पर आधा कमेकम का बाय में देखी एम ऐ हकीकत का वाला नुरक्का तरीका में मिथांग अलगोन में वाह दक्कनी अलगोन में इंसानों अलगोन में लोबिया फरात तक मेदुगा हिंगा मिदन विकाल मुआमलात तक मेदु अलगोन में गैरत तरीवा पदई अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे अलुन्ना मेदुगा वस गैरत तरी ओडिगन्नव ei ekalaage haram kurabbi kantаттaka yalun araganna hinduga
ekalaange kadalu wafa im fahanala da hinduga ekalaange e haram kore kantaka mistako ara gannati ege macha ekalaange ghiretteri odi gannawa ghiratuge natija ki ena e lobiwa faraten himayat ko rakkateri kodil algon men ambinna med onna ghiretteri kamuge natija ki e ambinnak evves faratakun asane nurakkateri kamakun e ambin himayat ko rakkateri kur algon menge anghen darinna algon men ukhtunna med onna ghiretteri kamaki e kamalunna meduga evves kala gotakun haanikayen aniyayen korwe kam gawana evves kala nuba muamalatek korwe kam gawana efed halategga algon men ekabalun en aniyayen nuba kam rakkateri koddinu ei ege natija embima insanun namad ghiretteri umge hagigate ki insanun emiha lobiwa farataka de qurbani as ena deke lobiwa kain de kotte enone hemmiya ko adeterega em anhena ka adeterega nubaka me kuresane ka ala anudanya ge mane kene lebbennu wena ema Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange alutaku macca ghiretteri ode gannawa kamun deha ko deni ekalaange alutakun ekalaange an huswe tibuma adi ekalaange fiyawa ahem farataka shari'atun huddanun gulunta otumakan Allah subhanahu wa ta'ala idode nuganawai ema algon me warabboda vistaranche nokta me Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawwa fa kantataka insana karaganna kam gawana e ilahu ghiretteri odi gannawa e ghiretteri kam natija yaki e haram kam insana rakkateri koddirun adi ekalaange haram kurawwa fa kam karagan fikam gawana ena tawbanu wa kam gawana Allah subhanahu wa ta'ala ge badaluga enaya hama e wattaruge ena ekuri faafaya evvattaruge nubakamek ena ga ahulurin kiban ena Allah subhanahu wa ta'ala dak ei algon memes miho kefada kamek korakam gawanama algon mem fahaka nuje e miho ku marala kabs e miho kitam bod aniya kurakabs ei algon menge ahuluringe salamata rakkaterike ei algon mem bod iskande kantakam gawat asabekalun terega mashhur bekale Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu ki me ghiretteri kam ekale gfar mashhur fa daraje ki ekale gfar ga ahlurinna ambinna meduga ekale gfar ga ghiretteri kam mashhur fa daraje ki Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu warikurwa fa wa anghena kaves sahabin tereng evs bekala ka kaawani balla ganna ka nukre ei ekale gfar ga ghiretteri kam ga bodko adi kobato mi vari kurima emmeka kariwannu kareruga ambe gotuga hunnaru kiretto emmeka ein kamalaka wahages dakkan kere e daraje ekale ifano ga ahulu warinna ambinna amaduga ghirettere wada ganno ei e bekal e befula vari kurabwa fawa anghem befula kaves ehem befula kawane balla ganna kanu kare adi kobato mi denneven ambegge halatuga hunnaru emmeka ein bekalaka bekambalaka waha dakkan keru migotun Allah subhanahu wa ta'ala zineg masalaga mihege macca zinege tumat kura halatuga eba jehe e zinege ko sabit kurmakkaka hataru hekin genna ay emme furtamana sharo kuragunu goy mi hukumuga dema firinne bes tafat kuray fenne mane ki angem miha ehem firihena ka ekko efada amal kuriyati firhem miha dawa kuriyas en eken sabit kurmattaka abaje hataro ekingen ehem bima e halatuga midenne ve ghairatuga ahlurinna tankola undo kamakakem fahum Allah subhanahu wa ta'ala sharo kur bi li'an ge hukum e firhem miha e dawa kur halatuga hataro ekin nugenes li'an ko bekan hallu kurege sharo kurave saadu gfana me hukum bawa lewmo ek gfana vidalowe saadu gfana vidalowe timan kalege faanuga ahluwari gaatuga firhenok efaden obba fenijikam gawanama kandige miyan jaha emiho gaturu kolla ushi egmane ki ekalege faanuga ghiretterikanga mana kore efada halatga tibba fenunima angem miha goyagen kotak gos heking hodagen de mi kota mi masala sabit koge mihen ulen je warabure ma nurakka teri masale gote kay faana feni wadagen ei kanin jaha kandige miyan jaha ena gatul qur'an madisku egmane kiyege
faratakum bitakum vesnune ege meyan jahati manna ena gatul qur'an me Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu idalwi basfulu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay wadagen hadis kurve ata'jabuna min ghayrati Sa'd tibamihum ajabuni Sa'd gufanu ghirat terikama medugahi mane Sa'd gufanu ghirat terikam gure daraja meduga tibamihum haram wa kam ga wanama wallahi Allah gandi vidalum la ana aghyaru minhu timan kale gufanu Sa'd gufanu vore ghirat terikam ga ma mativariye ghirat timan kale gufanu Sa'd gufanu vore ma ghirat teri adi hadis kurave wallahu aghyaru minni Allah subhanahu wa ta'ala timan kale gufanu vore ma ghirat teri odigemme ema Sa'd ga ghirat teri ga vore vore fahish amalekga ekale gufanu ahlu rek fenija mitur ebbes tafsir ennati ehsam verige masla nime ehsawga ekale gufanu ga vishnum fulori ebbore nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghirat terikam ma bodu ebbore Allah ge ghirat terikam ma bodu gembe ekalaage haram kore kamaka miya ko araganna kam gawana den hadis kurvi wa min ajli ghayrati Allah ge ghirat terikam ge sawbunne harrama al fawahish Allah fahish kantatan haram kurvi ma dhahara minha wa ma batan ege terim faaluwe kurve kanteka iwanghanawen kurve fahish kantebe sallallahu wani haram kurabba fa ei ilahu ghirat teri wodi kannawat wala ahada ahabbu ilayhi al'udhru min Allah menwi Allah vore boda uzuru qaim kurma edi wodi kannawa farata noe wa min ajli dhalika ba'atha al-mubashirin wa munzirin ekamattake Allah subhanahu wa ta'ala rasul beekanu gotuga inzar devva beekanu nai ufawarikam khabar devva beekanu fonugabi egmane ki qiyamat do mistakun mi mahshar kuram ge kuriga ulene goek bayam ko mistakum machan hujja qaim ko uzur dek fahum miye ko as uzur dakkane hujjate netumattake rasul beekanu kuri fonubaba enuniyam rasul beekanu no fonuba azab devvima ei emme insafari gotekam ga nuwati Allah wani rasul beekanu fonuba ولا أحد أحب إليه المدحة من الله سبحانه وتعالى ور حمد سنا مدح يا تعريف يا حمد سنا ekashigem ba en ebbes faratan we adi esifen ekalange ور boda baki lobodege ma faratan we esifa hagwa faratege kalang ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ekamuge machare Allah subhanahu wa ta'ala suwarge waadu wodige fawan nei suwarge waadu wodige tiwa mistakon eniyumatan ede ade eniyumatu macca mistakun ilaha hamduko sanaya ta'rif kiya emitanga algon menge mawduwa gule nukta ekimi basfuluga Sa'd gufanuge ghirat terika algon menegich ebbore Allah ge rasula ghirat terikam bodu ade ebbore Allah ge ghirat terikam ma bodu egembe nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisku ehembe ekalaage bani fahish kantata haram kurabaf em Allah haram kuravi kamaka araganna hidegga Allah subhanahu wa ta'ala ekamaka ghirat teri wodi gannawe algonbe insanun ekamakattaka ekamege himayatuga algonmen kurimatila fadein Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange haram kurabi ko miha kuram dahinduga ekamuga macce ilahu ghirat teri wodi gannawa ilahu ge zat fula ekashigem wa fada godak ghiratu adi ei sife insanun kamugawe Allah ta'ala kamugawe algonmen sifuluga babuga a musul ei insanunge sifaya Allah subhanahu wa ta'ala ekko tafatwa ehmima ennan adi eggakkamuga vies ege sifapuluga algonbe insanunna Allah subhanahu wa ta'ala ya tafatu kuranje lobe dissetere ahon ehmima algonmen visnara me nukta ki mega algonmen faafe kurahin faahe shamale karaganna hinduga algonmen warafara jailumbe miya meduga insanuge tere miho koffana kamak misalaka alugumna dannawa nama mihaku mihege ambaka fahish amal kuram visnaru gen embodu biraki kobat enage firiyen eburikama ena himak rakkatar ko mihege eburikama enage farahun timanne komfada aniyaves kommefada undagules koffane adi timanna kikorodo timannaga ambinna darina timannaga ahulurinnes kitemfada ke bodu aniyaves ena deepanaka mefada kame kora ena sikundega birumi onnani e insana e ange meya himayat kurumattaka puri insani wasilatek matin ena berugonen enage sikundega nek
e fahish amalak araganna hinduga e insana evore firimiha evore e angen kujjage bebe evore angen kujjaga aila evore ma matiyeri farate ege macca ghiretteri odigannawa Allah subhanahu wa ta'ala ge ghiratu gumatin ena andane nek adi insanaku ena kura ene eggani amaluge sobon insana ene de uqubat evore uquba ma warugada wegam wa farate uqubat gumatin ena andane e mifada fahish amal tan mistan kuramun dani makara hilatu getereng mismehun aminna mismehun akhun ukhtunna angendarinna mehun gustafatu farateka ekku fahish amal ta hingamundani eenage sikudi gonna biren otiya hama ekene onna biraki e angen kujjeka ailage mihunna e angenage firimihaya nuwata hemves miheka ege emihun eenade tere kame kofana kamuge biru ekamuko eenage hi sikudi ga nek Allah subhanahu wa taala ge ghiretteri kamuge matin adi ekalaange devva okuba ene ma wargodege waanakamuge vishnume ena neti ehen dani damun gos waki hisabakun ena kula faafa ena handan neti ekankama me ghafil futta kulliyaka Allah subhanahu wa taala gippew ena ambimiha faratu nota ena ukhtege faratu nota ena angen daribulugo faratu ena Allah subhanahu wa taala e raha ena ebadakwa ma fahun ena visnali megeni visnala mihe kengeni miwani duhegga Allah haram kore faafe katimang aragatum ga sobun Allah ga ghirat terikam ga natija kam miu timanna baddale famot ema algon men salamata rakka terikam hodam vi duniyege insana ku de uqubatakum agumna salame bevidan adi ekan ha bodu esnuwadan ehna mes Allah subhanahu wa taala e ilah haram kurabba fa fahish amalaka araganegen e ilahu ege macha ghirat teri wodigen algon men uqubat debba fiam din algon men salame ba rakka teri wan deve nebestane nonna me warabboda visna fikur kurun je Allah subhanahu wa taala ge ghirat teri kamar obe izzat rahum ballawa Aisha radhiyallahu anha ga istarifuloga fahish amal bad akhlaqi amaluga fahish amaluga tuhmat kurai ekamanaga izzata abur nagale mujtamoge waag dekkem feshima Allah subhanahu wa taala eg macha ghirat teri odige kid qur'an ga qiyamata jenden kiyewe ayat ke suraga suratul nur ga ayat ke bawalebi Aisha go faanu ga tahiru kama ekala eg faanu ga ekamanaga bara'ata begot ei ifada fahish amalek ifada salih insanaka begotun dekevun ei Allah faragalas urihodi ganna kam nabiy sallallahu alaihi wasallam ekama kambodu wadagen ekale faanu ahluwariyaka meduga ifada wahage dekevun dat hodo Aisha radhiyallahu anha sidalo timan kamana heeno kurabame timan kamanage himayatuga timan kamanage me saaf tahir kam bayan ko debba Allah Quran bawa labwane kam timan kamana sifula nukuraba timan kamana hifula kurabi komme sife kun Jibril alayhis salam meder kuraba Allah subhanahu wa taala ekale ekwana meega hagiga angava dev ekale ekamana summid nukuraba Allah Quran bawa lafana kam ekaw ekamana ge iffata karamata begotun waaga dekevi enuba waaga tam Madina mujtama ga feturen feshim Allah subhanahu wa taala kit Quran ga ay diha ay bawale suratul nur ga qiyamata jinn tilawat kur ayat egot ei ekalange haram kurabba fa kantadga mistak aragan hindu ita ko baad haram kurabba kamaki hekke burhanen hujjaten neti iffetteri angenu gamacce zinege tumot kuru ei warbod fahish amal warbod munkarate ehengwa hituriya godaka hituriya waake muslimunna mu'minunna fatur mundiunge warbod haram kame ekan Allah rewode nuge adiha mehemme mi waaka mi dekeveni Allah subhanahu wa taala ge mituruge amikamaluna begut eme ilahu ege macha ghiretteri wodigen qiyamata jenden kiyeven ayate gotuga bawale be suratul nur ei alutakunna meduga adi Allah subhanahu wa taala haram kurabwa fa kantattaka meduga e ilahu ghiretteri wodigannawa minwar ema suwalati kihinetto algon men mifada halate algon men na medu algon men fahish amal kuraruga Allah subhanahu wa taala e ghiretteri wodigatima algon menge ilaha muamala qur'ani kinet furtam kamaki algon men ufa kuranje algon menge veri ilahu algon menge salamata rakkater kamattaka ghiretteri wodigannawat ifada mativeri ilahe Allah subhanahu wa taala ekalange zaat fuloge sifa labwa fawat alutaku macca ghiretteri wodigen ogater wodigannawati
ekama algomen ufa kuranje ei hama gamus insana ku waran ufa kurane eenaga maccen huriya halatek gaves himayata rakkater kande barate urajji kamugana viyanu da kamek kura komme farak eena emme aniyadde komme farak eena emme gona kura komme farak ekama kun salamek ko ekama ruliyas ki ena himayat kurane farate hurmaki eena wara ufa kurane kam emjam efada farate gotuga Allah subhanahu wa taala wadige mumaki alutakun ufa kuranje kamek alutakun maccen Allah subhanahu wa taala ghiretere wadige nawat ema kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafoni wallahu yuridu an yatuba alaykum Allah edwadi gannawani tibamen tawbawas wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima fahish kantataka lobi koramiyu fahish kantataka lobi koramiyu ekanta tabamen benumani tibamen emmen ekuga e fahish kantawa gemigen dash ekam Allah irad kurwani تبعهم فاحش كنت تكون سلامك وركعت ركضوا أي غيرة تركم كنا تيجا أي لا غيرة تري ودك تي مالو تكون فاحش كنت تكون سلامك وركعت ركضوا أي فاحش كم كرم ميها ويشنا كم فارق أنا كسيكون يا ميانني ميكم كمتشان الله غيرة تري ودك نوانك أهم تيمان نكم سلامك وركعت ركوانجينك يريد الله أن يخفف عنكم الله إدي ودك نواني تبعهم متين كانك لوي كرم باش وخلق الإنسان ضعيفا إدون توك كرمتيغا بلكش ميه غوتوغا إنسان أو فد يفاون هم إنسان أجي بلكش كما يكو الله سبحانه وتعالى إدو ودي غنوان إنسان حمايك وركاتري كدوا إنسان فافتا كندور كدوا غي الله إراد كرم غوت إدو ودي غنوا غوت إيه معلومون من وفا كرنجه الله سبحانه وتعالى غيرت تري ودي غنوان نوبت عزت لهم الإمام الشافعي رحمه الله ورب ريتي مانay mitaga Allah subhanahu wa ta'ala ge me ghirat tirikama beegudum bayan kurwaf vidalwani kullama ta'allaqta bi shakhsin ta'alluqan adaqaka Allah marra ta'alluq Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehim farataka mihoge evves kala gotakun lobige gulume vidannevi ilahu antakamuge نهار ألقون من لوب بانجي همه كنا فرادة الله سبحانه وتعالى ألقون من إهم فرادة دك لوب بانجامس لوب بان مجهني الله هو لوب يودكتما دماغ واقط من بفان دك لوب يوني الله لوب أنغا هوتيم أمدرين نع إحسان تريوني الله غرسه ما فوسه هود ألقون من دارين على أوغا تريوني الله أنغا فوات نعم لوب أساسك الله رهود كنا واقط ألقون من هيتوغا لوبيك إبس درجة مكانة إهم فراتك الله أيكو ديوي كنوان الله أيكو إهم فراتك مكانة ديومك مانا كهمين إيكا منعي الله رهوت نقولنا وا كنتتك ألقون من لوبي كرو هذه إفاد فراتك ألقون من هيك غلو هيتوك إفاد فراتك جاغ ديو أي إمام الشافعي رحمه الله يدالوني الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتك تيماغ هيتوك جاغ ديويجكم غوانما الله එකම ගොමච්ච ගීරෙත්තරි වඩිගන් ඒ ගොළුමෙක්ගේ හිතිකන් තිබාය දක්කවානේ ඒ ගොළුමෙක්ගේ හිතිකන් තිබාය දක්කවානේ තිබා ඉෆරාද දෝගෝ हम एकने अल्लाह सुब्हानहु व तआला फराते बुरिजो मदंत अलगोन में इंसान को इंसान देके लोभ वेज्जियाम ए लोभिवा फरात व हितन एहम फरातेगे गुण में वन्नम फराफियाम अलगोन में कीरतो कंतपुरन अलगोन में बेन में नवाने फरातेगे हितुगा अलगोन में फिवा एहम फराते ओन्नाक एम कोम्मेस गोतकुं खालिस को अलगोन राह में गिनोंगे अलगोन में बोना विश्नाक नी दुनिया भी मिसाल अल्लाह का मिसाल नुजेन එහෙන්න මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙම් මීහක අලකු ඒනගේ ගොළුමෙක් එව්වස් වරක එන හිතුක එම් ෆරාතක මකාමෙ දෙවිජ්ජකම ගවානම ඒ ගොළුමුගේ හිති රහ ඒනාය දක්කවයි එයි ඒ ගොළුම් දුවකෝ අදාකක අල්ලාහ් මුර්ර තඅල්ලුක ලිතඅලම අන්න අල්ලාහ් යගාරු අලා क़ල්බින් තඅල්ලක බිගෛරිහි එකන් එගුමට්ටක එහිතෙග්ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා එහෙම් ෆරාතක මකාමෙන් එක්කම් හිතක අමෙදුක අල්ලාහ් ගීරත්තේ වඩගන්නවයි ෆයසුද්දුක අන් ذاك ඒරුන් ඒ ෆරාතකුන් තිබා දුරවේ ලියරුද්දක ඉලෛහි එකලාංග හදොත් තිබා රද්ද කුර්මට්ටක එහෙම එහෙන් එබ්බස් ෆරාතෙග්ගේ ලොෙබ්බෙන් එහෙන් එබ්බස් ෆරාතෙග්ගේ ගුළුමෙක් ඔවෙජ්ජකම ගවානම ඒ හිතිකමෙන් අල්ලාහ් හිතිකන් දක්කවාන තෆාදු සිෆ සිෆාගේ හොරියාච්ච දෝකො අල්ලාහ් අමෙදු
Allahu ge hadrata miha as Allah enagi khalis kof madan algomne duniyage tafaat fahish kan tatta me ara ganani duniyage insanu ki kurantu lazzata haram hodam hinga majam hodam Allah haram kurabwa fa kankam algon me hituga maqam me deveni kiwegen enage beenumaki duniyage lazzata haram ekam ein komme kamakun Allah mejassani konkamet hitika ege hitira ene dakwa ghafilu Allah ge shariatu hukum furdam ge kibawe haram komme kamek kura komme farak yoti Allah haram kurabe dibalakun ene gulmen ufaddawen parat ein komme kamakun Allah ene hitikan dakwane ehin ekko saafwe hamekeni Allah ge hituga maqam devejjo madan ei Allah ghairatir wadi ganna got em algon menna kanne baala gulwek Allah hamekeni algon men hijjeni huskura geeru Allah subhanahu wa ta'ala algon men himayek ko rakkatir ko dewan ehme lobe distere ho algon ufa kuranje ei kurin denne me ghairatir kam ko natija ki miha himayek ko rakkatir ghiiratir wa faratakun ei deh ko dene faratet deke e faratakun lobewa e faratake maslahatan iskan dekan deh ko deni e farataka meduga ghiiratir wodi ganna kam ko ehme algon ufa kuranje ghiiratir wodi kom tu sifa Allah subhanahu wa ta'ala libodi gamat devana kamake algon menge ghiiratirikam Allah subhanahu wa ta'ala ge ghiiratirikam dimakuru ek mane ki Allah lobe wadi gannawa kantattaka algon memes lobe kuru Allah lobe wadi nugannawa algon menge anhenun mahramaka neti ekanima ekani dur daturtaka fonuaks algon menge terem firinnaka maabodu kamennu eki angen ekani daturtu fonuaks ek mane kene ghiiratirikam marafoti Allah ghiiratir wadi gannawa ek mach ange miya ekani daturtu kuru Allah wani haram kurwaf eki wegen ei angen miya ga mach ilaw ghiiratir wadi gannawa haram kurafa ekam insana gene e shore ena ban kobaye masale ena tibanna itibar kurame em ena daame ofiho ge verinna akos daturwas daame lanka daame india daame anetta ga daame olemme datur ko olemme Allah ghiiratir wadi gannawa e firihem miha ge ghiiratir ka maro fewan ena dayyusa ko fewan argumentere warak ginafara mikala kan debe kure adi kobato argumentere ga bay ratte rahmat terin nang itibar ko gen age miha tanaka devennen halate ga ratte firin kucha golaba tiban angan meenitana ga watta des sakal fat koba ko ghiiratir Allah ghiiratir wadi gannawa ek mach Allah ghiiratir wadi gannawa ek mach ka insana gane ghiiratir kam ena ga anghenun ena ga ukhtun ena ga anghen darin gos tafaat midenne ekki mis mihunna waha dakka chetuko kudinna ko tantan ekeriwe sakal dubba burjahan dubba ena gitu kanage bes kam ekam Allah subhanahu wa ta'ala ghiiratir wadi gannawa adi kobato ifada mihunna ko muslim ukhtunna ko fahish amal tahinga faratakum birwatikum nek e faafe amadu Allah ghiiratir wadi gannawat madama timaya dimaya eti eburi asana kamuge evves kala birennek e ghiiratir wadi gannawa faratun timaya dekola uqubat devafana kamuge evves birwatikum nek enaya magumati mati amamefa ei angen kujjage angenage firimihage ghiiratir kam e angen kujjage bappagane ghiiratir kam angen kujjage ahuene ghiiratir kam enamas fahish kanto minas fahish kantato ennames emmen ghiiratirikam fila dies emmen dayyusun nabiyas Allah wa ila haram kure kantu macha ghiiratir wadi gannawane ege uquban insana kurmatlan jehen duniyage insanu ekama kurmatlan nujum kamuga winames anike duniyage insana ke faratun ege badalu nais Allah subhanahu wa ta'ala ekalange haram kure bi komme kamaka insanu faraganna hinduga e faafaga macha ilahu ghiiratir wadi gannawane Allah subhanahu wa ta'ala ge liubuntan fuhevege nodane ki qiyamat duha behego to Allah taala angwa fari nasullah ahsahu Allah wa nasuh Allah echi liya rakka kurave ekam ko insanu echi handannet qiyamat duhen anno enagene handane bayen echi kam Allah subhanahu wa taala echi wani liya rakka kurava fema en echika kurimatla nujei hinga dane kam algon dekige nowane am usulaki kobato al jazaa'u min jinsil amal jaza annani amala evvattaru jaza ima anekage ambimiha ekko viyanuda fahisha mele koffe kam gona evvattaru jaza anna al jazaa'u min jinsil ei
e firimihaage e kuri e ufuli tahammulai ve hudu tima ufulan je erun tima e fennani timanna e aragen fahish amaluga sawbum allah ghirat tirwadigen goy adi e firimiha koffa onan asar hudu tima amille dekunima timaya engene mikamaki faharagga sen timaya salame baane kamen nuka ehme lobe distere hon devana kamaka on me faha kori algon menge ghirat terikan allah subhanahu wa taala russoma eggotan otu ei hituge amale ke me lebotika bodugen wa amal beer pushuga amal obore mihage hik allah sharo kurave kantattaka eggota hurun ei ma allah taala hadratuga lobotika bodugen wa kamal lobete bodugen wa kame defarata kis etere kis beer purage hisab kurvech ekam emme tahir wanje ni kochit algon menge eterebu emme safu wanje emme algon menge lobi algon menge ghiratu taba kurun jeni allah subhanahu wa taala ge ghirat terikama dimawa gota ege mane ki allah ghirat teri wodiganna komme kamaka algon me ghirat teri kononje e ilahu kofa wodiganna komme kamaka algon me ruliyannje algon me kurmati gamedu sharui kantatten haram kantattaka aragan weni viyanuda kantatta kureni algon me ga meka gudi istatte kolakannuje hibise nunaga ei masale ei eterega e ghirat terika nekkamuga masale e ghirat terika onna nama shar'i kantattaka khilaf wahid allah haram kure kanta aragan nahidu algon me etere kekem faran ei hagigatuwa algon me etere allah subhanahu wa taala russewa eggotan oekkamuga alamat hamemme timmana kamak allah algon mache ghirat ter wodganna halatu algon me mual ma kuranje timmana gotaki ifada kamak algon me faaha kurejena ein huriha kamaka algon me bagutun duru rakka tere ei ekamuga sobun allah subhanahu jassa uqubataku salama umat fahish amale algon me kurmatiga midanne ifada kame moshale je kamagwanam awa algon rakka teru faharagga bas duniya ve kamaka nu algon balam kurin algon danne ve miyaku miyek ambaka ko fahish kamaka ede iruga ifada kame koraruga enaga sikuniga innam wiki kommen e firmihaga macchaku nu hameka enu nuktay allah subhanahu wa taala ghirat wodiganwa tafaatay kubat tafaatage firmiha waga kame koreidan ukhtegge akhaka waga bes kame koreidan aila gunna waga kame koreidan ekam allah forwaage bes kame nukure e ilaw balla wodigen waana tiba komme tanega efada amale hingi kamuga vina mes awala ya'lamuna anna allah ya'lamu sirrahum awala ya'lamuna anna allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ebami nudannani he allah denewadigen waakan emihun e'lanuko faaluga kura kantakai emihun sirriyatuga wanghana ve kura kantak emme kodaven koba enage hituga hinga waswas kabes allah denewadigenwa hema insanuge kibekun no beruganna veki birugannam ve ifaratakun ebbe salegga filagem forwigen nudevene farategge ghirat terikamamed ege maccange ilahu devfan uqubataka meduga algon men rakka terive tiben vehema timwana kamaki kurin faha kur faden efada kamaka algon men dur rakka terive ebbes halatege allah haram kura bikame ekalaga mana kura fahish amalegga algon men wat no ei sirriyatuga vis faaluga vis er algon men allah subhanahu wa taala go qubatum rakka teriwana kit qur'anuga allah wahi kurafani inna batsha rabbika la shadid makasharun kalege faanunge verlas kalange azabuge hippewun ei waruga degen wa hippewumak algon mege miheko enage ailaga miheka tere fada kamek kurima gaganenge ella behisam verigen ega enaga jehuni meden isa ene hingama jessa kurdan evre ma waruga dawan allah subhanahu wa taala hippewun ena kurmatlan jedoga isa boena salam nuwan ebe nabiy sallallahu alaihi wasallam warag gina me ghirat terikam ge filawol ekale ifan ummat devva mase kurafuri goto hadis karo ya ummat muhammad e muhammad go faana ummat ge mihune wallahi allah gandi vidalo me ma min ahadin aghyar min allah an yazni abduhu aw tazni amatuhu allah subhanahu wa taala bar wakin ghirat ter odigam wa boda ghirat ter odigam wa ebbes farate noe e farate ge alu meha e farate ge alu firihem meha alu angem meha zine kurum ebes miyek nuroyene kam er names allah insan navre ma boda ghirat tere wodiganna efada halatu gas den hadis kore ya ummata muhammad e muhammad ge far ummatu ge mi honne wallahi allah gandi vidalo me law ta'lamuna ma a'lam timan ka lege faana ege wada gannawa wara tiba me honne ege wada gannawa naba la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira tiba me hon heni waram madunne adi tiba me warak ginan roy hadane
ekale faana kanka enge wada gannawa minbara algon men kanka enge wada gannawa kam enge ekam gawana ehmi algon men ebbe insana ko midenna ifada fahish amala karagen fa algon men niwawegen Allah subhanahu wa taala ghirattar kam gamaccha asana uqubatakum faharga samanka libigen tawba ga bagun ifarabe faharga stibigen nuwan kitu qur'an ga Allah wahi qur'afani afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun eba mehun Allah ga rew mamadu amanka libigen tibihi Allah ga rew mamadu amanka libigen tibihi fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun gelli halaku fawa bayakununi Allah ga rewun terikama meduga ghafilوگن nutibenet ekamu amanka libigen nutibenet em abadus efada kamaka aragam fikamu gawanama awahat tawbawan jene nunkam gawanam fisare awa Allah subhanahu wa taala ghirat terikam ibbewun algon men miheka kurmatlan jidan algon filaw nimmalum kuriga wahake dannawa lanam mi wahake ki hagigi wahake kuri zamanu wahake no fau zamanegga algon mege mi tareyuga hinga pawa hadisa mi wahakaga mi wagotaki firihen kujjako ena me kiyadeni mi wahaka ena kiyadenu go macca bay nustogas mi wahaka am gofoti arabi bay nustogas enms kahu komen nege yota nam forwa ena amille sida ekan dimawi miha mistakun ibran hasil koddinumatta ka mi wahaka kiyadewa ena bunani timanne ki university kiyawa kuchu university go am ko waram mix ko demme em mema en ulumuge terega university commerce angen kujjaka meena commerce kala shariata khilaf guluntage baatam bara e guluntawge terein ekkala angen kujja baliwe dech algon menge mujtamawata ka bore bayen arab mujtamawata shariata khilaf kaawanin beerun kujjaka baliwe idumaki waran urakka terik algon warak gina far aduhan bay gomuto ifada halatu an kujja marala burikams bay mujtamawata ga kati isdafan marasla e darajage urakka terikam eme teregami evara emi giret terikam wargo devonna kame adi sharai gotu maralum hudde vesnu are names midenne control natta kamemme den kommekas meena me angen kujjage bebe tak ei kaahu kon angen kujjag farat engunima ena mennani me firim kujjagat wa kiya de meyagat bun timanna gatan enage bebe as bebe timanna gatu wa dakam fara kale miyoni wenko kore memme vejjenu kiya wa dakam timanna bonepe me waraha maada gotaka timanna nudanne me kale go ukhte alle gangen kokko datten hunnaka timanna nudanna esavere den enek tur ujjate nonan ena ehita ma gaden esavere gedi den egotu matega midi gossa ena bune timanna mi kan ekko handanne tic esavere gen den angem kujja vihan den uledi den eisaw meena genek efada kame kurika mahadanes en utta edduwa gutibanna gen aruga gen as ge wangiruga mamma moti talungona macce vettif tibanna ge mamma gowa nagim halella wagan kumfarax tin atarfaren gowa ge nagim ena bunefe kalege ukhtu gata debalas kona bana ukhta kine vi enage mi firihen kujjaga angen ukhte gowa ge mekiya deru hama en hadisai enage ang me enage avetteriye firihen kujjaka ekko hinge gulumege maccan enage ukhtu mehar mewani baliwedef den meena midani ebuna firihen kujjagat enage jiran enage avetteriya gat gossa hama kurin aneko wah dekkima meena bunani hama sida timanna ena bune ibaratun timannage hin ekko torfali timanna ekko hi funu gen diye ene bune ibarat timanna e angen kujjage timanna egolungi angen kujjage aku miha enage beben hama ebune ibara hama egota timanna ade bunch timan nudanne me kale ukhta gonna kame hama ibara egot islam feriga de nimuni kinu oti mihisam feriga smiyar ene allah ge ghiret tirikam gosamu enaya e tahammul kuran jeiba e bebe kuri tahammul ena kuran jeiba e ahin kujja kuri tahammul enage ukhta gos kuran jeiba me ar moti amaluge sabab komme ke islam feriga ene buni timanna hitan arafe den miheka inna paish kantattaw me befaro defara kono bay firen naki ama mulin ekam golemis subhanallah ena ummid kurani ena gaya war rangalu wanaka adi ena lobe ena amin dekes darin dekes emiyunge himayata rakka tarikos ummid kur hennama sehenna nudana ekam
e darani dakkan jeen kommes gotak den timanna miheka innam visnaava miheka innam wegen uriha kame rawa kæවනි පාටිගේ රේගා තිමන්න කැවනි පාටිගේ අංගෙන් මීහයකෝ අංගෙන් අහින් කුජ්ජායක හොට්ටා අංගෙන් කුජ්ජා තිමන්න කාරි බොනේ තිමන්න මී මීහක එක්ක ෆාහිෂ අමල හින්ගා පුරි මීහෙක් ඒනගේ වාමුල අම්මිය සුබ්හානල්ලාහ් ඒසාවුන් තිමන්න එක්ක හොට්ටුමලා තිමන්න බොනේ ෆීමේ ෆුදිජ්ජේ තිමන්න මින්සාම් ෆරි අල්ලාහ් දෙපේ ඔකෝබා ena bunani timanna e base kola maane ke hitikan timanna waran undagula ekoga e karuga alagen ettimanna diruwalim ege maane ke ambe gotuge angemiya gabulu koggen timanna kuri faafaage hitikan kamuga timanna dekiyen timanna waran undagula eko eti hindiruwalagen timanna e angemiya eko eten ahardo kuluri uluma foga timanna libij angen dariya ku libigen darifulu gomurun haaharefa hutta eddo darifulu romun timannaga as punye vigote beliruga imaratuge tiriga inna security timannaga anghen darifulu effetterigam ferigam mihiri ena kolli emme kamakun mikankam fetirigen da minbore ehme ei daranjen ei algon men Allah subhanahu wa taala ge kalaga faish korwa fa mifada kamaka aragam fikam ganama insana ge faratun ege badal nulibunas Allah subhanahu wa taala ghiratir wadi gannawana e darani tiba dakkan jeene egotuga tiba uri aidak avaswe Allah ga maga rujuwe tawbage magu ikhtiyar nuko fikam ganama kommes dimalakun ena e darani ada koran jeene eduhoga e bebe kuffawna asar e firmiya kuffawna asar e angen kujja kuffawna asar e ahin kujja ga aila kuffawna asar tima amille eduhoga hitike ihsas koran jeene em Allah ge ghiratir kamakun algomna faharag gaves filaga nudevene algomna mikamuga سمالو ركعتين وان هذا وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته